Neno? Eno. Lakini yako kata. Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inoro rucine twambagiriria o thinacara tukamuramura magatheti tugathoma mohoro tugacoka tugoka ithaa ria keri tukarehe mugeni na ithaa ria gatatu nario tugakorwo na mugeni na ithaa ria gatatu umuthi twina mwini ugwitwo Jose Gatutura na band yake arakongwira miaka 14 kuma hindi ria anjiririe kuina miaka 7 yari ya kugiginyana miaka 7 niyo ikoretwo nyimbo ciake kiandika muno nario ithaa riri turathie kundu gugwitwo county ya Embu na muno itura ritagwo Manyatta goko tugucamania na mbeu njithi umwe wa atongoria kuma mwena uyu muteteri wa andu muno kuma mwena uyu witagwo Gitonga wa Mukunji Gitonga wa Mukunji geitheka na karibu sana Inoro TV we mwaro ndi mwaro biyo kabisa neguo ni nwangenete ithaa riri wambita ni ngenaga na ningwenda gukethia muthikiriria ni mwire tunyitanire muthi kwariria te maundu ava na vare na mbose opportunity no kwira Jose Gatutura congratulations neguo nitumwendete muno kuri Embu ni aukaga muno na agatwinira na tugakena na I'm happy kwigua 7 years akoro twa sawa congratulations neguo thank you muno ni mo yuthi o tawe oguo Inoro kuri Embu ni rionagwo tha ino meterete gweterera ungi avithio munthi gutingiathio wega riu ri kwanyu kura ni royo andu ni maroya kura ni tondu wa 2022 Gitonga Kamau ni turosa kura na ritariri ngosa opportunity no kwira muthikiriria wa Manyatta constituency Embu county kana kundu kuonthe kuria kuratuthikiriria munthi ati mose kura tondu kwiragwa atongoria aria athuku mathuragwa ni citizens kana wananchi aria matosaga kura na ithaa riria wavewa opportunity ya gwoca kura we mwananchi it is your constitutional right article 4 thini wa constitution ina rights cia kuga ati wa mundu guonthe mukinyu miaka 18 ta mu Kenya aina vati either diaspora kana ai guku Kenya agogwoca kura na ikirie kana thure atongoria na no ambe agia na kibande ambe agia na kibande na ningwenda kuga uguo nundu tukoretwo twina issues cia ivande kuri Embu ni mugu complaints nyingi muno ati kwina youth engi muno akinyu time ya kuvewa ivande lakini ivande cia itirocwa na ngwiciria vau nevo thirikari agakwamba kuroria in the first place make sure ati ni twagia youth yonthe ni magia ivande nigetha mose kura na kindu kingi ni rego kwina andu engi muno marainda ireta voter apathy ati makauga riu tha ino uguo thirikari evana tutia tetheku koguo ndingikia kura acio maratwikia mwakire makiria nevo ya riakwa tuoce kura especially tue ta youth tondu ni tue to affected to ni maundu maria marekeka thirikari ri makiria ni tue turite thina iria nyingi makiria corruption iria nene muno thiini wa thirikari no ikuo tha ino ikikite thiini wa youth ministries iria affected to youth ukathii mwena wa youth fund kwina andu tha ino ni yori mundu wa over miaka 27 nundu ni mweubia cia youth tuyonu ringi NYS iria yaimbuki gutethereria youth mbeca nyingi muno ikiurako this time round turenda ku make sure tueta youth ni twaria na twarie clearly that tuthure atongoria aria mangevota gututetera gutunyitirira na aria matakuya mbeca cietu aya muyuthi wa Kenya ri kwa maoni maku Gitonga ri avataraga ki niki arenda muyuthi arenda tu kuvewa opportunity na rimwe nembe gucaga ruo rwingi muno Kamau kuroria frustrations iria ayuthi magendaga through thini wa nthino yetu no thiria cukuru wa Kamau weke degree yaku no ukithie guceria kawira kange kuva ciringi uretu experience kana wambie ka biashara gaku uthie bangi uge urenda karoni ka milioni 1 uvote gwitethia ugetwa property koguo tigago very desperate na thare watigo very desperate vau nevo thirikari yago kuingirira thirikari ni yago kuroria uria ayuthi magago kunyita easy facilities cia kumatetheria gweka biashara
na ringi ikire mandatory job kana internship ya mundu ogwothe anyita certificate ya kithomo nigetha vote gutonya thiini wa job market na agia na experience tondu tariunie no ngwire wakamuni ni mubiashara no etharire nambagia ninonaga ngirwa tigaru company yakwirona no eke maundu mama titukuvana ndo miaka yaku yes we face a lot of challenges na ningiuga I think ni rathikiriria nginya uria most of the presidential candidates aria mareti cia president marari over wa youth na nirego maina nthanga matirere wa youth wega matiraumira wega kwereithia a youth uria marenda no ni marenda maumire thiini wa rallies ciao measurie stadiums measurie varavara na junction ile cia varavara nigetha mamachangirie this time round ningwira kwira muthiuthi tafadhali tukoro twesuba neguo turorie andu aria mangevota gututethia na tuthikiririe very keen tumenye andu aria mangetutethia wagwa ati kwaga kuoya kura na kwaga guthi guikia kura ni guikia andu mwakine ni guikia andu mwakire na njira iriko ithaa riria warega gwoca kura kana ithaa riria warega kuthurana watigira andu aria engi nao maina interest yao gututhuranira na ithaa riria watigira mundu ucio ingi ndwise arasukumwa ni ndui kuthura mundu uria arenda kuthura no akorwo arasukumwa ni gukorwo ake ni mwirire gatenda fulani ni mwirire ni makaya mbia fulani ni brother ya mundu no koguo gakorwo toto corruption leke tuthure atongoria ne ritarire tafadhali tusibatishe neguo gutikubatisha to andu makorwo makimenya ni atia mare na nirario vorwa giti wa kionthe kuma MCA tondu rimwe ne tublemaga presidents tukauga president matiraruta wira kirora kioraga kila mahali wakorwo MCA uramuthura and other interest bado ina thina wakorwo urathura MP urathura nduramuthura ukithikagiriria ideas yake uramuthura nundu wa kuva ciringi 50 wana reva wina thina so ni atongoria onthe toya kumaroria tumenye where we are going wrong. Good. Thank you. Gitonga Mukunji kuma Manyatta ni uracira wega. Woga mu biashara. Kabisa. Iriko. Niĩ nĩ na biashara. Ndio no ikosi nyingi. Niĩ nĩ company ndutaga wĩra wa thitima. Nĩ company ndutaga wĩra wa guciaga nyamu ĩtagwo pozolana. Nĩ company ĩngĩ ndutaga wĩra wa construction. Yes. Ah, good construction. Yes. Ugo no tũrĩa nginya kirathi kimwe gwaka nĩ bia cigana. Tũkoranagia na Njoroge haha. Tondu thirikari irenda gwaka irathi ngiri 20. Tũkoranagia rĩu kirathi kimwe gwaka nĩ ta mbeca cigana. Kirathi kimwe kirathi ni a very simple structure. Tondu ni ruthingo na mavati na terraces, a very simple structure. Kirathi kimwe gitengerea makiria ona kithiete muno gitengerea 1.5. Tondu ni ugakombea a 3 bedroom house guku urona ikiendu cia raithi, it's around that figure. Yeah, 1.5. Okay, go mundu atumite kirathi na 20 million. Vai na kathina kamau na ucio agokwa egure kamete. Akiria ngima. Haya, tugucoka tuthie kwa nyuma Manyatta tondu ndirona ciuri kiuma Manyatta kuria Embu kuitukira SMS number 22488. Thengi muno eroreria itu a kuma kuria mwana wa Embu. Gitonga ni wagwa tuhoro wa thitima na ni kurekwo garuruku andu makoto magikaya ni biru ya thitima na marakirirwo thitima bili ende chini. Yes. Ndiye hapo kana ule ndogiwa kana megugutunya wira. Reke ngwire uma ni number 1 gukorwo kwina issue ya ire ningita common commodities kugia goro na igite goro nundu wogoti uri ukorwo gwi thirikari ri thitima ni nyamwega kwa ina raithi muno Kenya tondu wakorwo kwina investment mbeke seriously thini wa thirikari ya Jubilee ni mwena wigi thitima tu invested na nyamu ciitagwa geothermal tuka invest na nyamu itagwa solar kuria mwena wa northeastern tuka invest na mwena wigi hydroelectric twina 7 Forks dams kogu twina thitima nyingi muno no wavau kwina thina na KPLC. We have a big challenge tondu contract iria masorete na ndo ya metagwa PPE and private power producers PPP ikoretwo iria ningita contract itarereka tondu kindu kia mbere urakora contract irendia thitima at 25 shillings
ithareria KPLC rendia thitima at 21 shillings. Ikagura goro ekendia raithi. So ni gitumi ure go kwina a lot of losses. Na ngwiciria ni ronire thirikari ikingirira but kwina a notice ninge vesa navo tuyonu maundu mengi muno thirikari ikiuga ni renda kuingirira na etethie, lakini at the end of the day tugakora kayathie ndi makiria. Kindu kiria turenda at KPLC turenda leadership overhaul na turenda serious audit nigetha tumenye contract iria inge tigara kana ora tungiuga mbei ithie ndeguo. Issue ya thitima ikoragwo issue ira affect industries, koguo ni ira affect mundu uria angienda guka ku invest go Kenya kwambia wira wake, ni ira affect nginya mwananchi wa kawaida tondu nike agutumira thitima kuria gwake nyomba. So ningienda kuga issue icio ciothe lazima turorie na tuvesane mbei mbega compared to other East Africa countries, kada African countries thitima Kenya ina goro kira kuria kungi. Haya, thank you. Average price go 16 shillings. Good. Haya, tuthie Manyatta kwanyu. Yes. Kuria Embu niki kithia na mbere ku andu niki mekaga economic activity ya Manyatta ni iriku? Na ningwenda ucereka mau Manyatta nundu kundu guku ni kwega muno na kuria twi arimi ni twendete urimi muno. Ukathie mwena umwe wa kithimu kurimagwa mbembe na kuu turenda kuma support na kumatetheria mamba opportunity 2022 ni MP wao ni matetheria na mai ma kurima mavota kurima mbembe wega. Wathie mwena wa iguru witagwo wa ruguru Ngandore na Ngenda urakora kuu marimaga macani ni urorete Mount Kirima unyitete Mount Kenya Forest unyitanite uguo urakora vau andu ni mararima kahua manjani makarima makandamia na makiria makarima ng'ombe dairy farming. Niki kimahe mbeca muno twina kathina vau tondu gukoretwo kwina challenge thini wa economic activities icio nthe twagweta vau nawe gukoretwo kwina challenge kwindi kaua gatuvecaga mbeca seriously. Mzee wakwa agurire ngari yake ya mbere ni kamwana kanini nundu wa bonathi ya kawa thiko ino watwaragwo cukuru na ngari. Yes. KNW thiko ici na iritarire gukoretwo kwina challenge ya gukorwa ithenye ya indo ino itove mbeca ni irava thirikari mbeca ikaima murimi atia through goti. There is a lot of taxes thini wa machani na kawa na itharire turambirie ndeto ino tureta tea reforms na ninake ni monyore na yava na korire we na KTDA directors. No, I can tell you for a fact mwananchi wa kawaida kanore na ngiuka murimi the peasant farmer thini wa Manyatta constituency timukenu ukoretwo kwina challenge. Tariu bonus ya manjani kera umire last week nera umire mwananchi etererete mbia tondu munya athire round Manyatta ngima akiraga andu riu ni nao kana reforms ni twathondeka nginya nyamu itagwa public participation na reform ni ciavituka mbunge koguo ni tharia guketha lakini kimakanio kiria kirekia mwananchi ni mbona thira umire nthia uria umite mwaka muthiru itharia corona yagongete kugonga na riu karigwa ni ndu ikirathie na mbere na mambia excuses ya kuga ati riu mbona thie no ne ya kiama giki twavutire lakini itharia reforms ya vituka ivitukaga mwananchi akiramenya kwambia thaino ni kuthie na mbere guteva andu mweraga riu mweterere 2022 ni ri mukambia ku enjoy fruits cia reforms na ni unfortunate na no mende kwira thirikari wanatukiciragia maundu monthe kurai na vata ya ku equalize mbia icio at least mwananchi anyite at least 50 shillings shilingi 50 iria ma promisirwe per kg of coffee of tea na kaune kaundu ni ra request thirikari number 2 no nirauga tutai I introduce ire ni auga minimum return on investment ati kumenyakage ukirima manjani na kaoa the minimum price ungenyita either bei ni rathie nae kana ni rathie wega ni ciringi no na ni cover loss cost yaku yonthe ya production tutaye ku kaundu kau
kwina kathina nayo ni request yako kwa thirikari na wona meterera ndonye mbunge the first thing I will do ni go introduce watho ucio no ni we urimi ni default urimi ukona governance yes lakini tutikebati uko tukiona mashani maku Embu county but ni ariria thirikari as a government tondo munya nike arasukumaga reforms ino arasukumaga reforms ino on behalf wanakorwo urimi ni devolved kwina policies ita devolved ciorimi tondo tharunde to cia kawa na majani te county government ya Embu viraga kuria gwetagwa Mombasa ini ni thirikari irauga bei yetu irathi uguo nio magenda magaceria bei kuria mbe ni akenire so kuona one of the governors in Kericho Kaneko athiete akanyita bei mbega gukira irera andu vare Mombasa I think at the same time ni to kuroria nginya development ino ni ago gututethia lakini for now tukiario vorwa reforms ya manjani na kaoa national government ni yenyitirire tekega haya nitoke riri nitoke nukugwetete kwi makadamia kwi horo wa kuri mairia toko mwana cio niguo beca hihi sikire gutimwe no tena problems ona kwa makadamia na iria no ngwire uma gutimwe no tena problems taru thina ya makadamia ni watho wa vitukiri wa tuika ndonge export makadamia matai processed na watho cio ura avoid and minor market mbega mwana kuria wanja kugura direct to the farmers watho cio wa vitukua waukire kwa thonde kwa korogwe na cartels iria irosa makandamia na bei thimo no thine wa farmers makathie magosa vare makaria na processors aria mai Kenya makamenderia na bei yengi werewa riu mwana inji akegua ai munyanyase muno ni no amburie by the way free market ego embega thine worimi we wanyita market mbega no wako wamenyita Italy kana China vira makandamia maku ku kwena thina uriku lakini wakorwa thirikari ni ainda mawatho ni ayo kuroria ure mwana inchi kana murimi wa kawaida angiaga protected nego yes makadamia na mwana orie na ryo no wici mbeyerie koretwe gi fluctuate makiria ni undu nao andu aria mekaga processing ya ria ni anini lazima turoria ure tuko policies ya gukacia go protect murimi tondo area rina market mbega muno consumption area Kenya ni nene muno thoko ni nene na anago kuna competition kuma Uganda mauni maundu maria thirikari ya kuingirira riu yoke inuke nigetha mwana inji yage market na age mbei mbega riu Gitonga Mukunji ari na kioneki kiriko na Manyatta kioneki ni kenene nie ngoretwo nginyitanira na andu wa Manyatta for a while na ngoretwo nginyitanira nao maundu ri monthe magikeno makieva ma development ngimeraga ati nirenda kumatungatira thiini wa giti kia mumbunge wa Manyatta na undu uria passion yakwa makiria number 1 ni urimi lazima to make sure urimi uria twikaga niwekika wega na mwananchi niwegua tumbia twi mufuko na kindu gia kairi bwana Kamau ni atenie ni muyuthi na nirona uria a yuthi mararia thina thiini wa thino yetu ya Kenya no ndu wa gutura opportunities vai vathe ya kwira one of the things ira to kuroria ni ndeto ya kunyita mawira thiini wa kuvai a yuthi mawira nayo ndengecenjwo ni kaundu kengi promises kwa cie nyingi lazima twikire policies cia ku make sure mwananchi thirikari ni amenya responsibility andu aria mara graduate ni ya thirikari good riu ri ukigo guo ri yes ndoraga bunge ria ikua ngona abunge ngene yuthi ndarora nginya assembly cia county MCAs aigene yuthi ni haha hitanaga mu yuthi aingira tugaga atiriri gukorwa kwina mu yuthi athurirwo na ndaruta wira tikumanisha gutena mu yuthi angeruta wira gukoretwo kwina challenge yo na ngociria nginya last time vani twaririe twauga na nakwira kwina kaundu ndakena president yaugite aravere opportunity ya yuthi maya muno tikumanisha ayuthi yothe ni ai ni kumanisha there is a problem with the society lakini no kwa kwina mukunji ke mundu righteous mundu focused na mundu angitethia andu lakini wakorwo kwina muyuthi athurirwo agwithia ndugakondemu ayuthi yonthe tondu ayuthi no gwa kwina wega na hao athuku kana teguo neguo ni tondu tare uri ngirora aga I'll give you an example Mheshimiwa Irongo Kang'ata
na neronaga I introduced kireno I mean bill thini wa Senate akiuga ovoro wa mbia ivewe MCAs directly no ayo ndeto ya virago kuria ni BBI kana teguo kwina ayuthi ekutuma ndwega muno nero ne bill eno era sukumagwa ni keter ya help ikiuga help ati interest yayo ndigakoragwe makiria 3% nundu muyuthi ucio a graduate agite wira na bill eno negwa unfortunately muno ati gukorwo no ethie mbunge negwe na tukiaragia voro wa youth ni turenda gusolve problems it's so sad. Haya he mundu uragwa ni Kamau tutinakana ni tondu wa mbeca cia bonathi goko kithungurire tea factory sublocation na njira Kamau kethia mutongoria Gitonga Mukunji muno na tutinakana haya kwanyu ri ni kuwanjitie kwiranga Mount Kenya East Mount Kenya West ni murero mu East kana mu West no ngiuga te oroju wa kugeria kugayania kirima giki na nora kana kwina micemanio ya gitongorio ni Mount Kenya Foundation. Number 1 ni ati nirakenetha riria acio andu mareta Mount Kenya Foundation maracemania na atongoria aria maretia presidency no ambuge nie I'm not a member thini wa kiama kiu gwiciria kama maravo wa kura kana support na ni challenge gwe aria maretia itine cia president Mudavadi Wetangula Kalonzo Raila Ruto and the rest makevo wa Mount Kenya Foundation kura matikariganirwo ne guka mwananchi wa kawaida wa Mount Kenya tondo tuko twina problem different muno. Mount Kenya Foundation no ema support na tuturege ta wananchi wa kawaida na nwango vwanginya Mount Kenya Foundation hiyo ndeka discriminate rekeme kari wa mundu guothe arenda gitekia president nirenda kuona our friend kuuma mbere JB Muturi akiurua ciurie ire agekira andu wa Mount Kenya nirenda kuona deputy president William Ruto wanake karire gitekiu avewe chance fair chance nigetha wakorwo ni interview mareka ya presidency tumenye they are fair and they are not looking at their interest lakini wanga mauria ni mere ati wana wakorwa ni atekana ni atia reke turorie na tuve wa mundu chance ya gwetetera neguo andu mauke kwi andu nigetha mavote kuthikirirua na tukimenyaga deputy president tondu nike mutonyu ground seriously wanake ni ave opportunity ya kuthie kuvua kura athie gari andu acio Mount Kenya wakorwo ni mbeca maravecana kana ni maina influence in wa ground mathikiriria ideas yake. Let's not condemn. Kuria ground kuna West na East. Kana icho ni ngano cia media. No. Ana the media. Kwina andu marosa advantage ya kugania Kenya in many ways. Taru kwina andu marosa advantage makenda kuinda analogy ya Mount Kenya. Embu, Mbere, Kirinyaga, Central kugeria kuringa muvaka wa Mount Kenya East and Mount Kenya West. Na issue ni politics lakini mwananchi wa kawaida thiko ino ni muge bai Kenya ni athirire irimo naguo wana wakorwa ni ndui kana ni ndui mwananchi akaroria mundu uria angevota kumutethia. Haya good. Yes. Mundu etagwo Victor Rudie kuria kwanyu Embu arauga hey guku gwitu guthukire na horo wa insecurity kuria Manyatta he matura mamwe mari na a lot of insecurity undu ucio ni ufatie urorwo na ningongerera vambuge niyo makwena issue ya insecurity ni wese wega muno tukoretwe twina issues I know kama uno arirerie ndeto cia kianjo koma ithare ria kwena issue ya borithi issue ya security ni mumiviru nginya kwe the Ministry of Interior ati magerie gweka overhaul ya police departments yonde cia macenjie kume goro nginya nthi matove polisi matove borithi mpya matove atongoria borithi mpya tondu kwina issue na issue yo ndingicenjekia na andu amwe. Haya good. Mundu etagwo Rashid kuma Dallas arajira ngogeithia na akajira gwetereire muno mwaka uyu ungi no hari mundu ajira atiriri Gitonga ithio ni turenda ku support ithio turi timu ya volleyball kathangariri
rero radio kiarageria nduri wakora vijana timu cia vijana marajira uthioge ukimarora tiko machina kini aragugo nundu ngwiciria ni na tournament ciega no na irathi na mbere ni ngoretwo ngi support mwana thini wa talent ngoretwo ni na tournament ya mivira ngoretwo ngi support talent nginya ya music na uci aragugo tondo ni ese ni mutetagira koguo ni ngumuona vuvaye ma twaranirie makiria naguo haya ucio ngi wa tuma message ni Peter Gashoki Big G Big G akoria wi mwaro arajira kamogeithia my brother muno ni jamba jaga thank you haya ena mundu kuga ati Njoroge Tiro Kadero kama umuyuthi uyu uratinda akirwo aumire kayaririkanago o hindi ya kuoya na guikia kura kwena icio ati muyuthi aririkanaga wende ya kura lakini no mbere mutongoria ucio ni mwire anaende ya kura nayo ni ende important na ithare ria turagia dispensation ni ya new teno mureta transition ni ithare ya gwikira andu acio ru urona no amatethererie a youth nigetha story ndigakorwo imwe ya kuthurana tukanegena twanegena tugakira twakira tukathurana ringi tukambia kunegena no atucenjie cycle yo na kuthura atongoria aria mangehota gutotea. Haya, good. Hemu durakena haha yarajira gure congratulations. Haujaangusha watu wa Embu. Unaongea Kiembu hauongei Kikuyu. Kama ethare wainda mundu aba muembu ithenyarie na thiomi yetu ararie na thiomi ya Gikuyu. Ucio ni ndiga gwaratetera andu ariku. Tondu kindu kia mbere kwira kuacha mila ni mtumwa. Ethare ria mundu wa ukava arie Gikuyu na ni muembu. Kara atwendia na aratwendia shiringi 2. Reke andu makoro mai proud of their language. Tukire ya mwe. Tu ya mwe lakini turakiguana ora. Tukira kiguana bai. Mwe kungecenjia lugane getha umbe. Gedo geria ne uraigua na ni ukiaria ne ndaigua ri urauga. Ni koguo bathe ya gucenjia lugha yakwa. Kana tiguo? Neguo. Na ethare twaranirie uguo egua gaka thiomi gako na negua gaku ni kuonania diversity na tukonganirie reta kwa rich diversity and thino yetu ya Kenya. Kuma tenere neguo kuma tenere Gikuyu Embu na Meru makoretwo majira imwe kuma hindi ya kurwa na muthungu etiguo niguo kinya gwithondekwo agema tukoretwo hamwe tukirwa na muthungu hindi ya thirikari ya Moi hindi ya thirikari ya Moi wa Kibaki hindi ya thirikari ya Uhuru twaragia ruga imwe lakini no ngwire na ithare na yava muthenya ucio ngene twariririe kaundu kau tukiariririe wakorwa tugendaga ruga imwe leke nginya development tuthie ruga eno twarie ruga imwe magithie koretwo ndu mwe development no ariga tukiariririe ndeto cia Mau Roads ava na nakwira wega muno Mau Roads it is very unfortunate itia okamwena wa Embu na Meru twe twaruire mbara ya Mau otoguo mugiko waruire Mau Roads cio kwa ciukite Embu igaoka Meru na nena na kwire kule twaena general kubukubu kwaena mwariama kwaena general nginya twaena ukuria maringana na mbara serious kwe njira ya Mau kwanyu kondu Mau mageragira ingi ndia kwirie no nguvire round uguo ngonie munyutu munyutu ni kuga ate kirima kiria mekirite uguo magerekera megua kuria nthi nigetha muthungu akiuga akagwa boundary yes my own grandfather ayo mo aria mai mutituri makiruira Mau riu ni unfortunate ati kindu kiria kirarirwo thini wa central makiria ni Mau Roads na temvutio Embu na temvutio Meru. It is very unfortunate. Ndego githiururuka mutige terere ni ciuke na ni tuthie na mbere kwa riu nginya ciuke no icingene njake kubai tariu teno rathie kiria ri keno ri ena ne kuhingurwo by the ne kuhingurwo kumwe eyo no iramuteithia andu a Embu turarie vorwa barabara cia Embu eyo ni main highway eyo ni main highway kana tiguo na ndirakinya Embu irakinya varia keno iraginya marwa ikira una kona ikira thia kiria ende kuhitukira haria ya kiria tori gasagana rige kugitie Embu weka bautiga we Embu yambitie varia keno guthii uguo koguo iravituka nita kuvutiriru avokererwo atiriri ati weke na riu ati no avutua acha tonya ndani ingia ndani utire ira urutitwo kwanyu tutia genu ni ndeto ya Mau Roads tondu ira ya major development project ya Ūkūria Kenyatta
kogu maumau reke maumau gikoro ina face kuona ni nginya Embu na Meru tondo ingi tuga twe cousins kani ate bai twe cousins ruthiomi ni ruthuru senjagia lakini ruga nturere ano twe nyomba emwe twe cousins riu ri niguo guthia kuri atiri tondu tukoretwo hamwe ri ni urona ta ona 2022 tugakorwo o hamwe eritare twe yauge niko tukuthikiriria ona twe wana Mount Kenya Foundation hiyo tigane goro niyo ni remeta wa governor wa Mbora IAMC dice kana kwa member tondo dice members Mount Kenya Foundation no goro gotemo Embu vo lakini regeru mathikiriria na tu togeru tuthikiririe tokera menya ni direction ni go tukire cousins riu yani riu murenda kuga mauga ne toga mutiga wewe cousins matiroaga eritarire turauga atiriri ni tukwenda kumenya ni ndu ikimethari ya wa mundu guothe arenda gite kiu gia president na tutuguga riu tondu ati mugikuo no aria na Mwembu no aria wana Mwembu gagwe karanthi auge no gatwikira maundu mama na nina ngwire last time te ndeto cia positions ati twina number 3 thini wa position nditethagia ni maendeleo ni muturenda turenda ku make sure ni twagia varavara maendeleo makirago ni position kana tariu gitigia speaker kingi kwindira maendeleo mariko mutionete undu bera ingi kingi kwindira mariko order ingi kwindira positions ndingi kwindira maendeleo lakini ministry fulani tariu ministry of water kukira koro kuria twina ministry of water nitukumenya ni dams tariu dam to promise close to 7 dams ni Uhuru Kenyatta lakini nginye mwe tutianyitu na tutu yale media kwera uko kama ubai turenda wakorwo ni dam twerwa igakinya aya yes mundu wakana muno etagwo Rispa kuma Embu ajira Gitonga waria ma nane watukenia juu mtu akiongea lugha za wenyewe mundu ucio ni betrayer mundu arie nthiomi yake Take Rispa. Onyuaga ke Gitonga. Onyuaga ke gatubia. Tumai. Kabe tuikiria ni thaa igire. Aya, good. Thank you muno twina Gitonga Mukunji ni wa kuuma Manyatta kuria Embu. Na Gitonga ni wageithio muno ni riri ni Mere Maingi. Mere Maingi amesalimia wewe sana. Na ketheka. Ati mai kwanyu ne thina no Embu ni gukuru Embu ri ona hende tukwarangagia na Jose Gatutura ni uracoka guka kuina agithiite ku muno na kakora paranjaga matawa Embu Jose aceraga riri Jose aceraga vare gatauni na nikwa agomba akaria nani wega ni mutonyie Embu wega nigetha menye ure ni auga hindi no ni mufendere yago ni mufevago tari nginya mukeo speaker wa bunge ya bururi barabara kwanyu matawa Embu ni mwendetwo ona haria riri niwese ni ngiaria kana haria mundu ataiganagira ni haria ta mundu aciariritwo Embu akarererwa Embu agacoka gwitia kura Embu naguo kogu ni haria nina full information ya uria Embu ivana no angwire straight twende kidogo na ne akwira ugu ngikwira kandeto nginya cia promises iria twavero ukathie kuria Embu taru ndeto cia maisho aria mwena wangu rumo kwena thina wa mai muno varavara cietu taru kwina varavara ya ina kwina varavara ya Kithimu gutonya Kithimu kuma ina kwina varavara eno ya Nava gutonya vetagwa Majimbo gutonya nginya gwetagwa Carolina varavara icio cionthe igazetetwo maita makiria ya mana itakuvewa budget ni aria fact varavara ya gutonya Kimangaru umuthi ndungithie varavara yo akamu na nikwa ngaguceria nigetha ukunde rukunguru tukiaria vokere ya goruga yakwa aya atene gude rukungu aya Bere North ni mwana uriko Bere North ni baya Manyatta mwana wa Ngurumo nene baya Manyatta andu a Bere North marenda marorerwo kwa jamaahi very good na thitima niliona message ya maroria kweli ithuĩ no twathuranire guku Bere North tondu na thitima cikoretwo ci thina na undu mwe na barabara poor road niguo na kwina kaundu nira andu a Embu ngamera atiriri wana ne njokere na uga tutika blame age president makiria no reke tumutumire andu mange vota kumuthinia
na kumuthumbura nginya atwindire maendeleo thini wa Embu na acio ni ta Mukunji. Aya amundu arenda kuria tirire uria Gitonga Mukunji niki gicero arenda gwika Manyatta. Gicero ni undu mweru? Yes. Ni undu mucero uriko gwito gicero ni spy. Yes. Kwanyu ni undu mweru. Ati ni undu uriko mweru urenda gwika Manyatta? Ni tumundu thu turariria wa Kamau na ni twamavutie mengi muno. No ngiongerera vai vate akugaga ntuthuraga andu wengi muno Embu makarega gututetera. Magakorwo matironekana nginya wa national thini wa national politics. Makoretwo mevuva. Vai vate ya kuonania atongoria aria turathura wanao maina vision ya gukinya nginya wa kuria iguru. Kana tiguo? Na number 2 maendeleo maindagwo ni andu aria manegenaga makiria nigetha maendeleo mathie kwao. Na urumwe wanaguo lazima tugerie kunyita urumwe wa county engima nigetha tukithie ku negotiate kiki yetu ya kitaifa tukanegotiate gatwe vamwe. Mauni maundu maremwe maria ni rainda thini wa metha. Good. Ndaririkanio ni mundu gwitwo Ndongo wa Kanje Kiambururu Kiambu ati we Kamau Embu mana korona ma ministers Jarodo Ega Jeremy Anyaga Jiro nyinyi mmekuwa kwa serikali kabisa mutingiwa ati ni Ndungu mutigagwo nja reke ngwire Ndungu na uga atiriri na ni ngwenda twitikaniria va Kamau positions ino turario vorwa positions tigano wanga muveto positions iria muronekana wa mwekare na mukakati tu turarerio vorwa gekia maendeleo na to differentiate mundu avetwo giti etonga gike mwenyewe agatethia andu wake lakini itharire mwero mwita Embu wona mwanthura ni tukamuva ndamu ya mai aravwire gutonya ndamu ya mai then lazima turie ciuria positions ya siasa positions ya appointment easy position investa na gwatore twaria haya yes Embu kwe damu damu cia mai 7 Fox dam cia Embu lakini icio ni ile imovesa gathitima lakini ya kinya ndeto ya mai Mbere North and Mbere South na mwena wa Ngurumo wa Embu mwena wa Mbeti na mwenda wa Kithimu mieneo ina thina ya mai seriously na mai mau marupingazi mai thambana na kadhalika mai mau ni muratumira Kenya ngima kugia thitima tura promise to 7 dams ni thirikari ya Jubilee na tutiranyita na imwe. Those are the questions. Thitima yumete Embu na Embu thitima ndigomanite. Yes. Kuria yumete gubatie kwambe gwike ate? Kuvewe thitima bai na cia imwana iye mawira through project imwe ta icio. Yes. Haya good. Message yake yake ni ya mundu gwitwo wa Mbao haria Maragwa aranjira Kamau githia mutongoria ucio mwire ni arashira na tukaigua uria aroiga no he mundu angira kiriari Bubori Road already done kwi barabara ni ring road ring road ni na tenthiru ogo no murakiro riu iyo twegitwo mauma wona engitwo mauma niki Kamau engitwo mauma niki engitwo mauma niki tuiganire yani barabara imwe tu nio turenda kugana engitwo mauma road na no mende thire mbere ya mugathe Ūkūria okete Embu nigetha aukia me launch officially koguo contractor acokwe site athirie barabara yo ekire drainage bega ekire markings nigetha barabara yo iko complete. Haya riu Gitonga Mukunji tondo ciama ni nyingi. Yes. Ciama ciote ti ni nyingi. Yes. Riu wewe na kiama kiriko kuria Manyatta? Niĩ no nĩrarĩria na andũ wa Manyatta na kĩndũ kĩa mbere twaga kũmenya ndeto cia ciama. Ciama nĩ ikoragwo ciĩ important mũno gĩtia gĩtĩ gĩa siasa. Niĩ kĩama kĩrĩa andũ wa Manyatta makombĩra nĩkĩo ngũrũngama nakĩo nĩkĩo ngũthiĩ nakĩo. No ũndũ mwananchi nĩkĩ akwĩraga vehicles iria ũgũthiĩ nacio. No ũthiĩ na kĩama kĩngĩ kũgwĩthia. No kĩama kĩrĩa thaa ino kĩ ground na kĩrĩa andũ maetĩkĩru nĩ kĩama kĩa UDA. Koguo vare ekagitira nivo ngatonyerera tondu thaino andu ni onu idea ciako no itethererie Manyatta niki kiaga kurora ni kiama kana ni mundu wana kiama ni important no kwĩ kaundu ni enda kuga over wa political parties thini wa Kenya na kaundu gaka ni kaundu gakoretwo gakinthumbura for a while democracy yetu bwana Kamau ni democracy rathua ina kama kawathe kidogo
na kawathe karia enako ni thini wa democratic political parties party ino tugaga ni cia gututethereria party ino ituikite vehicle cia gukinyia andu kuria makera tigando na nengo va example mbega muno ya Jubilee Party thini wa Mount Kenya region turamiendete muno tukamenyitirira lakini thogothogo iria cia tonyerere varia gatigati after kiama kiu gia support 100% ni citu taerewa ni iriko na ni admiration ya kwegorogo nginya mwena wigie South Africa mona gando magika na political parties ciina ideas uga support ideology ya kiama kiu na naomba na example ya kiama ta EFF thini wa South Africa kigwa kirungamirite ati umwana inji mwiro athewe migunda atakurwa kiuria tondu migunda yo yake Jubilee Party gia kiama twa ciumaga kirarungamirira ndeto ya unity kana teguo riu thina yukite avate political parties ni mundu uria ivari eguru agakua kana akithie nae kiama kiu ni kiavaragana we need to change that na maundu maria tungicenjia ku ni number 1 gwikira more democracy thini wa political parties number 2 tuikire political parties ndikakorwo igisajiliwa itai na ideology iria rungamirite ndikakorwo political party thari wathi kwi Wiper ni Kalonzo akaumira ni mwaumira muothe na Wiper kingi kaumira tutigacenjagie political parties every 5 years na kiuria gia kungicokia more importantly individual mundu ni important lakini tugacenjia democracy yetu thini wa parties ni twatethereria democracy ya Kenya engima na ni twaruta nginya ndeto no ya tribalism yes good thank you muno Gitonga riu ni ngwenda ugie uhoro wacoka Manyatta ngaithaniria muno ngeithiria andu a Embu ni kwetha muthenya umwe njuke ngundero kongo oka bwana Kamau ngundero kongo niguo uhoro riu ni getha nie message yako ni ati tuthii na mbere na kwaraniria na makiria vinda riri tutigarite mieri nini tutonye kithurano ri na umunthe ni na message imwe very clear kwa ya youth ati mose kura kwa wingi na mathuri andu aria mese maina ngoro yao na no amatethererie thini wa maundu maria mareka na number 3 ni ati ni no mbere kwira muthikiriria wa Manyatta ati age consider ronde varia Mukunji akoro ayo mware ara consider wa communist president kuria mbunge nego thegi muno Gitonga Mukunji kuuma Manyatta Embu netwacira cia Embu kimeke kege ngai atukinyeria Jumatatu ni holiday riu kimeke kege na kiongerehe big shot cia Jubilee na magitire ikeno niguo kandu muno ayudie guko roci ikeno ngena rugura he Jubilee theri Joseka tuturoka tuligiririe rwimbo na tukumenya makiria na tugukungwire wini waku wa miaka 10 na ina ni ngetagwo Kamau Akang'ethe kindu thuire